KABC lapen kasa tumpen ting mati phelang karon pon kedam tang ni phai pho thang surhini ra inko rahini arni herai ki phu duna tuma phan humanitarian aid to hailstorms victim implemented by church auxiliary for social action kasa in collaboration with KABC pen chukhela our Dokora BC sangtinglang so BC Richomeli BC kadogowe don trokero photo phan bandir hini susechot ting mate phelang keron pon lakhain kor pho nilip MEC constituency ke parlo nilibang kangarlo kedam tang ni phai pho thang surhini ra inkora hini arni tumon herai pen kisung ke phualam arjulong pen KABC ex General Secretary Reverend David Sunekti KABC Office Secretary Wilson Hanse lapen kasa field officer David Kujur Wellington Ikti atum kisung ki phowek don trokera pho tomaphan ting mate phelang kiron pon pinpur pon me kisung ki pho ahut ke asabak kumani nangra basonte pu kamatha porhut kipi ke pajer pen kilong ke ning ingsam thepik lason thotsi nilepa lom kedam tang herai ki phu penajok penang kisung ki phu tundulo bonta ning ke mi pen KABC la pen kasa tum pen lapuson kerap ki pajer pon thega pot ting kilongwek don trokerap ho atum kirop ki pi pajer pon chukhela pen Philip Tisu Lutiki News Karbeng lo Dak nang tumulong don kon apa tumulong kon dulu. Jasmet nili tu ke tong lapen ke apor kombre yang bongpen masih itu dak donen kora sekep manten itu long dulu. Kena tumula kilong pen kon tu ngarong dulu mah. Jadi tu lingkarong tu ong lah, tu lingkarong mekri yang sini tu itu sudah selesai. Terus jasmet media lang turun kami di persona saya apa saya kini pen ke bang pot jasmet media tu kan kami turun. Nalilan nalilan Kemudian lagi kita pen dar ni kami lagi macam lebih sisters. Hang type 4 ni. Ni di perlu tomon herai pen kisung pho. Unang tong karjulong pen. Kirabi phan ke bang polam abi talong sini tu. Tum phan arjulok tu pipi kirap pajer kangi. Nili tumahin pen Jasmet Karbiang Baptist Convention la pen Church Auxiliary for Social Action kasatu pen kerege klo birta longsi tong sekot pen nili tum singwai lo la pen asa vesitabe lage poveve to pha tini se chebe da rabuna pusi itu pati kasi non kerabji ke ni hang tik setame tong sekot pen yok pen na tung ke amen kawe tum ta ko khai la tum dia pu sini khelo la pen la non asabe kerab setame ni tum ning pang samlek the tame nali tum ning pang sampu pu ning the nang le tum na ni ma le hin pen tin chini la pen pachini ka asin ton Don mana pana tum do we don sokera pho pana me la pen chini la pen tu do kora na pen sam tilang so lom doni don thom tu ame Rang jilang lapuson kirap kini pajer pon bom jilang mah nang tum hoitan. Tum bagai nili tum kunang koglo na kasa tulke la sona thasi natural calamities mate rala tum kisu ko lang pen ta me tomon pen ta me herai pen ta me ba me lang pen ta me kisu ko ling ta la tum ke kirap ji phasi kai ta sigding apor te pen dim ta pali na ji chuluri allo pen photo he la apor pen pele lo te la tum kai ta kirap ji sigding Pardon.